Ang palang! Ako, natani Boss Bertong, nagigam na nga panabas, tapasin nagsamtay. Oh no! Nagluko ato yung branch ko, may 1 milyon ti chat ko, di pa'y nag-reply. Kanayon na mga amasin, puro mo't smiley ti reply na. Asa no may ni Boss Bertong, baka dadala na nga panabas aja yun. Hawang pa'y mag-art kwarta ka pagbahid ko, kasa no tatato yun. Ni, baka isuna to yun. Dapat may isang chat. Kung naisuna ito yun, nagdardara mo gaya mga puso ito yun. Wow! Ni, nagluko mo ito yung branch ko. Ito naman minsan pa ka nung Domingo nga gawid. Tapos, abunwak pa ka nung inalaming nga tampaan kini Boss Berto. Amo na lagar nga ang kwarta ko, tamad di pa nagpadalay anak ko. Luko-luko nga talaga ni branch ko. Bahala na tan. Ayos mo't siguro ato yun. Natadumutan. Yep. Dadapil ko magitirap kon. Numading nga nadilap. Nagriga mo't ti kasasaad mi nga manalo na. Dapat matulungan da kami kumati gobyerno. May kanda kami kumamot ti ayudang pinansyal. Oray basit lang. Ta makabawi kami mo't. Sapay kumaapo. Ni, pare Berto aja nagtabtabas man ay, naggagutay. Oray kasanuna kagagatati nagtalon. Kaso kanayo mo maluklukaw. Ang damo lang kami mumutulang natin na duduma. What? Nagdakkel na tao, nakigtot kit DJ alutiit na ibagbaganan. Saka lang gayam na uyong no sao. Apanakman, isturbo ka jar aramidin na. Pare Berto, madimlaw na, naggagat-kamot nagtabasay. Si kagaya mata pare. Nagpasyar kamot ti taltalon. Pangkod pinasyad na ganyan pagay ko, no? Barbarang nagdapay. At dapay pare. Datakkel ata pagay bon bago nagdilap. Pwede kita pagay mo pare, na perdida. Pare, naperdida. Kay rarapay lang. Di sumampot ti danom. Nalmos. Oh no! Asjaya pare, adugarod ti na perdita ah. Supay pare. Sayang garod aja bandog ko. King gastos. Talaga kasta pare, ti pinagtalong kasla sugal. Pare, nagrega mo nga tsimpan ti panawanan ni. Swerte-swerte lang ti pinagtalong tatang pare. No adda, no awan, ti maapit. Bagsi ka pare, datakkel ata pagay mo. At danam na maamon. Supay kumaat, adda pang sulit ti gastos. Diyak siguro makasulit ti gastos kun pare. Nagadumot ti naperde. Damot siguro maapit yun na pangkanyo pare. Supay pare. Oray no pagbawi lang kuma. Ayos kanya kadya yun. Ay, wang gayang pare, malagip ko. Anadya pare? Ay tampan dala kay palaang, na madidanay karaw, na isublidan. Madipay nga rod. Ni, apay ngay pare, nagsayang ay. Sungarod pare. Awan pa imot ni Franz nga kabalyo. Asjaya, aja nala nila kay palaang, na isublinan. May sapay mo't ajay. Madipay mo't lang. Apay mading singiring pare, nagsayang mo lang ajay. Urayek to lang may agbayad dun Kasano ngayon madigbayad sunan? Bahalay sunan pare. Nalpas mo't titungtungan men. Napatarko kan samot at kumpare kung di nila kay palaangay. Namatin samot na nalay ngagkarate di lakayang. Kapagkat katawa ka pare. Awan pare, dalang nalagip ko. Ni, agkatawa ka manayin. Nay, nasadot sa ating panabas mo pare. Nasadot. Kasano mo na ibaga? Awan samot kadungnan. Madim samot asasaan. Kasasak lang tatay pare. Ginamit ko. Di nagmodel manayin. Madin samot na pinda sa pangasahan na ginamit mo. Madingarod pare. Batit gaminan. No, kahit mo pare, mapantadya balay may, tasain tata.
Apay, ada napintas nga pangkasami jay. Ada pare, kabarbaro ay grinder ko jay, napintas na pag-asa ajay. Pirmi na tumadumata. Talaga pare? Sige mga rod. May ataji ka. Huwag pare, nagumagot mo tatapan na bas mo, numadigsad sa daw. Kasje ka no pare? Wen, Noon, sige intan. tan. Pare, dumagasta pa di tindana. Apay pare, inyaga tangam. Tagumata nga man telpon so, tapainuman ka man. Talaga pare, painuman nak. Huwag pare, tanabayag ka madi nakasangon. Kinta nga rodan Nyapay ti kukaan bilisam, makain inuma kon. Nakahangag ka lang ti arak, kasla katukak na nadanumanay. Bilisam ki din pare, makain inuma kon. Sa no tao yun, baka umay man ni Boss Berton. Baka dadala na nga pa na masada yun. Naspaka ko, nakasjaya yun. Diyan nila kay palinay, pamusingirin ay. Ayun niya pare. Baka wamot ti kwarta na pare. Pasik ganta pare, tadamagan. Nawan pang subli na pare, ibaga lang sursuruan nak ti karaten. Apay mamati ka na nalang agkarate ata. Wan nakita kay purmana, idi sinugod ko isuna. Kasi kano pare, purma lang ti karate, mamatikan. Wan pare, sakad daragi baka kanyak nga nalang isuna ti karate. Sino mo tajay pare? Ay sinursuruan na iday, ni Dimsey. Ni Dimsay, namati ka? Wan pare, dalaing kano isuna ti karate tatan. Taling talaga natin akong pare. Asi ganta ki din pare, tay baga nga sursuruan nak ti karate. Bahala ka pare. Wanintan pare. Tang palang. Ako, data ni Boss Berton, nagdum na nga panabas. Tapasin na something. Nay, nagtaray mo tayo. Kamuman pare, katungtungo lang kumaisuna. Nabutangan siguro niyan pare, dadalam gamin na panabas ka. Kasdi ka now? Wen siguro. Tang palang. Ibagak la ko mga pasursurak ti karate kanyam.